aigua ati Karangu gaganithia gwake kuria ni no itoi niko so gwiciria ona ndagwiciria gwake muci ni gwake Triza gwake ndioi nginya kuria Triza mwene aikaraga tigwikara nawe Uncle Kim turuga atiriri ni ukomaga na Triza uguo ni Karangu anamaanisha kuwa ni urathi gwake ni uraria mutumia wake uguo ni gwaruga. I have never and I will never, but akorwo mena evidence ire, it is very simple. We can start it, not wabiririe shiro ucio officially. I'm very much ready. You understand? Uncle Ken, unasikia kwa hiyo conversation hawa mama, or they are all in agreement. Nimesikiza hiyo conversation. And Goreto Idaslane ya makeup for the last 7 years. Alright? Na andu ingi itegutinda mention big brands. Aria ndanarutira wira tariu eci murutira wira kindu for around 5 years na gwiciria maundu maria maroka ahari ona we mwenyewe ni aidi gutire maundu macio na ndamuringa itheru. Esther ni best yakwa so vile amesema na akasema zuni nilimfugia macho maybe ni uria andu ringi makorwo magitheka na twari ingi ginya wajari hau so okay that was kind of a joke. Tata esine kwa hiyo audio tata eseuga atiriri ni miaka yothe njui mwana ucio ndari aninga itheru abirie ndeto cia itheru riria Triza okire to the picture. Okay, my point is this I don't want to direda go ni wese waugire nae haha na ako ena ciuria ukwenda kumuria Uncle Ken aria maugire ni akoma na mutumia wa Karangu watu yote wako hapa dunia ona kururia ucio haha ndamwona niko ndire atiriri akorwo hena evidence hatina na problem no twambiririe cira igoti-ini. It is simple. Twatire bata drag rate aria mundu tuhu utari na evidence. You understand? It is very simple. It is very ihureho. I have no idea. In fact, reke ngomakie. Ni una andu raigwa makiuga ati thibitari na nie mwenyewe ndona iria social media ni andu makiuga thibitari. Agipost video status ya WhatsApp thibitari. Ndio video ngimishare TikTok ni yakwa. Ngimishareria audio ya mundu urarira ita mundu thibitari. But of course adoria makoro social media ni mwa wapre ungepost kiria kiraria tha ici toria tha ici andu marapost nyamũ ici of course watu wengi watakibia hapo kuwatch na the more kuwatch ni andu aingire the more kuongerera views na kuongerera subscribers maybe for that of the better one na kuongerera followers. You understand? Damishi ya TikTok why have you been hitting Karangu? Sorry? Umekuwa ukikanyaga Karangu Facebook, unajua sisi wengine washai tunafuataga Wiru. Yes. Nituroraga crypted messages na ni ukoretwo ugikanyaga Karangu Facebook for some time na post shaku. Why? Atiriri. Ni ngoretwo ngipost. Gutiri kindu ati ngora ngipost ngitarget anybody. Hakuna ndio mwe kwenda na hata Kristiana. Okay fine.